Reka twongere tubasuhuze tunabaha ikaze kuri Hollywood TV kandi tubashimira mu mwese mwahisemo kudukurikirana aho muherereye hose hirya no hino mu mpande enye z'isi. Inkuru rero tugiye kubagezaho nta yindi ni y'umugabo witwa Kobe Bryant wamaze kuva kuri ubutaka kuri ino si azize impanuka ya kajugujugu. Uyu mukinnyi rero wamamaye cyane muri NBA, Kobe Bryant yahitanywe n'indege ya kajugujugu yarimo ahagana saa 4 z'amanywa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Polisi rero muri California yatangaje ko amakuru y'urupfu rwa Kobe Bryant yayamenye isaa 4, ni ukuvuga ngo ni saa 12 z'umugoroba kuri isaha ya GMT ndetse na saa 2 za nijoro hano i Kigali mu Rwanda. Indege yarimo rero yaguye ahitwa Calabasas, yarimo abantu 5, nta numwe babashije kurokoka kuko ya crashinze cyangwa se yahubutse ikubita hasi ihita iturika. Kobe Bryant ubuzima bwe rero mu mukino wa basketball yakiniye Los Angeles Lakers imyaka igera muri 20 yose, ahagaritse gukina muri 2016. Turabibutsa kandi ko yakinnye ama All-Star game menshi cyane ndetse kuri ubu ngubu yapfuye afite imyaka 41 y'amavuko, akaba ari umwe mu bagabo b'abanyabigwi muri basketball nkuko mwanabibonye hirya no hino ku mbuga z'abantu zigiye zinyuranye, haba ibyamamare byose byo ku isi, haba abakinnyi b'umupira, aba sinema, abantu benshi mwagiye mubibona ndetse nabo mu Rwanda bagiye bagenda bapostinga bavuga bati Kobe Bryant uratubabaje. Turabibutsa kandi ko yatwaye ibihembo bitandukanye nk'umukinnyi witwaye neza ndetse yatwaye ibikombe 5 bya NBA. Ukuvuga ngo rero Kobe Bryant kugeza ubu ngubu yari afite agahigo ko kuba ari uwa gatatu watsinze amanota menshi cyane, yaje kugakurwaho na James ndetse ubutumwa bwe bwa nyuma yasize ashimiye James wamukuye ku mwanya wa gatatu, ubu akaba mu mateka ya NBA ari uwa 4 watsinze amanota menshi cyane. Reka rero twongere tugire tuti Imana imuhiruko ridashira kandi tubibutsa ko nyine n'ubundi twese n'urwo rugendo turiho basabwa kwitonda no kugira intego mu byo dukora bya buri munsi kuko ntawe umenya umunsi cyangwa igihe. Dukomeze rero tubihanganishe abababajwe n'urupfu rw'uno mugabo, tubabwira kandi ko yaba inkuru ze zose ziperereza z'icyatumye indege iturika ndetse n'ibindi bikomerezaho turagenda updating hano kuri Hollywood TV. Bisabwa nta kindi rero kora subscribe kandi kukazogera, ukore like, ukore share, ubimenyeshe n'abandi kandi ushyireho comment yawe ko wumva iby'uru rupfu rwakugendekeye n'uko wabyakiriye, cyane ko uyu mugabo yari umwe mu bagabo b'icyitegererezo, umwanditsi w'ibitabo mwiza, yari afite ahantu henshi yagiye afasha, ni umunyabigwi muri rusange ndetse hagati aho ngaho tugiye kubasigiraho bumwe mu butumwa byamamare byo ku isi byagiye bimugenera, ugende mureba ukuntu nyine byagiye bibyakira. Cyo navuga ko nta gahinda gakomeye ku isi hose muri rusange kuko nta leta n'imwe, nta hantu na hamwe utasanga ko kuri urupfu rwabashegeshe. Uyu mugabo yari umwe mu nkingi za mwamba muri basket, yari umwe mu bagabo barangwa n'imico myiza, ari nayo mpamvu byababaje abantu benshi cyane. Yapfanye rero n'umukobwa wiwe, bose nta umwe wabashije kurokoka cyane ko bari kuba muri iyo ndege. Reka tunabasigireho ko byagenze kugira ngo indege ihanuke mu birebeho gatoya ndetse kandi tubibutsa ko andi makuru yari yose agenda amenyekana icyateye ihanuka ry'ino ndege tuba bambere mu kuyabagezaho, aho n'ahandi ni kuri Hollywood TV. Dukomeze kwihanganisha rero imiryango yose yaba yagize ibyago, cyo kimwe n'umuryango wa Kobe Bryant ndetse n'aba basketball muri rusange bahungabanye kubwira urupfu rutunguranye. Tubabwira tuti mwihangane kuko twese nirwo rugendo. Katubasabe rero ko mwakomeza kanda like, comment, mukande share, dukomeze kubana mu bihe bya buri munsi mu makuru agiye anyuranye kandi koko dukomeje kubihanganisha kubw'uru rupfu rutunguranye, turi kubisubiramo kenshi kuko byatubabaje natwe. Dukomeze kwizera ko rero andi makuru yaboneka yari yose dukomeza kuyabasangiza nk'abakunzi ba Hollywood TV.